قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا تهاب. آخری نبی میں آمنہ لالی کے دیگر ورابی قید گام جالی. آخری نبی میں آمنہ لالی کے دیگر ورابی قید گام جالی. دیگر ورابی قید گام جالی. داتا غسل داہا چنچو ڈال داری گومتی لکھاوا چنچو زیب داری. داتا غسل داہا چنچو ڈال داری گومتی لکھاوا چنچو زیب داری. یوسف آج تی جمالی قید در ورابی قید گام جالی. آخری نبی میں آمنہ لالی قید در ورابی قید گام جالی. سرجمی زندہ گشنگی سرجمی زندہ بی وطنگا سرجمی زندہ گشنگی گلابا بی وطن واسطہ چینچو عادلابا. آپریند صبرا ایتری کمالی قید در ورابی قید گام جالی. آخری نبی میں آمنہ لالی قید در ورابی قید گام جالی. قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا تهاب.